ecourt ngathi mangigweja bangitshela ukuthi if ngingaphinda ngibuye bazongishaya ngeminyaka edlula le cause mina asikho isigwebo engazange sithole asikho isigwebo sebese ngishoda ngaso maybe sentambo or ukuthi bangishaya ngabo 15 years 20 and singachazwa amabling abantu bangaphandle labantu abasichazayo sibabona abagijima ngemoto abadla ama drugs benzani labantu laba impilo yabo asazi ukuthi banani or bathembeni singabheke impilo zabanye abantu asibheke impilo zethu mfethu and umuntu makazokutshela ukufana nomzali wakhe akutshela ukuthi labangani bakho laba bayabheda umzali wakho Bram angeke azacabanise labangani bakho umzali wakho mngani angeke acabanise nabazali bakho ngithola umzali wakho ngeke aze akukhethele futhi abangani umzali ngithola guess what? Lava sobise uthi ambulala be. Things amaspekula things omakhosha na. Things leyo bengifuna we leave no stone unturned. Ngalizonda. Ngifuna ukukhuluma manga ngalizonda ngakwata inhliziyo yami yababhlungu. Mara namhlanje Prime sister lami ngiyalibonga. Namhlanje ngiyalibonga. Cause kube ekhaya bebangitotosa. Ngabe wabuyela angazi uyangithola futhi yeah ngoba phela masilapha ejele abanye abantu amafamily wabo babalethela izinto babalethela ukudla babalethela imali yonke into abayifunayo makahlala efonini umuntu ngoba phela ejele angisho kuba namalanga ukuthi niyafuna fonela ifamily yakho uyabona ukukhalelayo ukuthi ucela amagogo something bakuthumela abanye amajida amafamily wabo ayabawondla basejele bayabathumelela izinto mara leyo nto leyo yiyo futhi engiyibona engathi iyakucindezela wena sekhaya ukuthi uhlezi usejele cause angisho manje uhlele soft mangizothi hey mama manje ekhaya bagcuma nakusasa ngizophinda ngoba ngiyazi bazogcuma manje Bram ukugcina kwami ukuboshwa ngicine ukuboshwa 24 ngicine ukuboshwa 2014 ngiphuma 2015 but ngithe mangihlele ejele after ukuthi sister lami lenze lento le ukuthi linganginiki next ngiyangithola ngathi mangiphuma lapho ngazitshela ukuthi hayi fuck manje noma ngiyangaphandle ngizama ukuthi ngicine ngibe indoda okay ejele kunamasonto kuyasonto angazi uyazi ngiyeza ngagcina ngingena esontweni ejele ngisonto yabona okay nami ngithandaza ngicela uNkulunkulu ukuthi inkosi ngicela ungisize ngiphume kulezi zinto engizwe ngichintshe impilo yami yabo ngathi mangiphuma after lokho ngacala ibusiness elokushini ngazithengisela amacanda uyazi ukuphanda kwaselokushini gereza ngiphatha isitokonyana ngene elayinini yabona chintshe impilo yami phanda hayi mani ngiyabona mani mangiloko ngizithengisela amacanda angiboshwe ceda unyaka 2016 soluhleli angiboshwe 2017 angiboshwe ngiloko ngiphusha le business yami ngithengisa amacanda amapeanuts lo ngiyaphusha ngiyabona ukuthi hayi mani life kahle empilweni mawumuntu kumele uziphandele mfethu akumelanga ubheke into ezakalula because obviously mawuzobheka into ezakalula kwa i-background yakho endlini ekhaya abomagogo abasebenza abananex shuthi yimi kumele ngivuse ekhaya kahle uyangithola mangizofuna impilo yakalula ngicina ngisejele from 2015 manje ngasi ku 2026 since angazi ngayejele akwazi ufahla namanje ngisaphusha yona le business yamacanda mangasimacanda ngiyawabamba ama-piece job abantu bangibize ngibasebenzele ngishaya lawo ma-1212 mara into engiyibonile kakhulu wena mfethu engikhala ngayo futhi nasemajiteni ayintanga zami or neyintwana esizeza esisakhula ngicela ukuthi singasibheki kakhulu Prime isimo sasekhaya ngicela singasibheki cause kakhulu thina sifuna ukublame emakhaya kanti uwo wenza that and bengifuna ukuthi futhi nalapha emakhaya mfethu abobaba nabomama abantwana mfethu bayalimala ekuhlukaneni kwabazali uyangithola ukuthi abazali mabahlukene umntwana yila acala khona afuna ukuphuma uyophanda so ku right uma umntwana mfethu uphuma uyophanda so umdala so matured uyangithola mase uyophanda umatured njengokuthi manje yabona mina impilo ngifunde kanzima sengibuye emajele ngibuye emadrugsini ngibuye enkingeni eziningi kube ngikhule nje ezandleni zabazali bami azange bahlukane ubaba nomama phela mina ngitshela ukuthi ibhuti wami ngalendlela iThamalambeli street ngaBrambe ngihluleka iThamalambeli kushayela ukuthi uhlele next door ekhasi 10 iThamalambeli kubuza ukuthi awundoda uziyodlala next door abafowenu bakhona labona badlale nobani Spark
ukukhala induku. So manje kuloko prime because abazali bahlukene wabloma ne olady. Do you think ukuthi mhlambe I problem isekutheni abo olady abakhona ukucinisa isandla as much as abo time? Abo already basicinisa isandla but ukuthi thina siyabadelela ngoba kubantu babomama. Mara umuntu obaba mfethu is not easy ukuthi umdelele. Yeah, because mina right ngibheka ngilihlo lokuthi kwa isystem yona self kumele ukhumbule ukuthi abazali mabahlukana umuntu oba nepower ebhaya for incosi ioledi. Yeah. Of which isystem yakwazi lokho ukuthi abantu ababhaya mawuhlala nencosi I mean i-timer lizokwenza ukuthi ube selayinini ioledi angeke kwenze ube selayinini. Kwa mina ngendlela engibheka ukuthi isystem yiyo esifailayo because incosi ezibhaya zibhayiziswa ukuthi zikhule nabo oledi and isystem iphusha ukuthi wena kumele uoledi ungayi ku time. Yeah, but lelo point lelo ngiyalivuma but yazi mina into engilwela wena kakhulu wena mfethu ne nami sengumzali manje ngiyangithola bhuti wami nginomama umntwana nami ngihlala naye manje sinenkinga nomama umntwana ngiyangithola umama umntwana ngifuna ukuhlukana naye but angihlukani naye into esengibambile ukuthi angifuni incosi umntwana nami abe usame situation akuye because akusumntwana mphela lokhona sekhona noyi1 naye osekahamba enyaweni zami. Uyabona manje sengibekezelela amanyala. Umama siyacabana wenza izinto ezirong wenza izinto engingazifuni. Net ngoba for the sake of incosi. For angazi ukuthi uyangithola. Into mina kule topic esibambile Brian shuthi thina impilo isihlulile. Sekumele sicabangele laba abezemva kwethu nabantwana bethu. Uyangithola. Yeah ngoba naloku ngabekezeli kwethu ekugcineni kugcina kusifaka entweni ezirong ngoba angeke wena bhuti wami mangithi ngiyabheka lo mntwana nami engihlala naye manje into engilwelayo ngilwela ukuthi angahambi inyaweni zami shuthi mina noma ngabe iziphi inkinga noma bathi mahlanza or makaka ngimelana nawo ngomela yeah uyangithola njengamanje ukuthi into ekugcineni ukuhlukana kwami nomama wakhe ukulimala komntwana nami uyangithala mina shuthi ithemba lami sengilibeke kuNkulunkulu mina mangiphuma mfethu every day endlini ekseni njengoba ungibona ngihlele nawe la sihlangana kule show ngiphumela ukuyophandela umama womntwana nomntwana kakhulu futhi umama womntwana ngiyamcounter but ngimcount kahle mina ngiphumela ukuyophandela umntwana ukuthi umntwana nami angagcini aba njengawe kule situation engiyo manje ngoba phela manje sengiyahluleka ukuthi ngingene sasole sengiyahluleka ukuthi ngenzeni sekumele ngihamba ngiphanda la etradini ngisebenzela abantu badlale ngihamba ngangibhadali ngenzani but konke lokho sengiyakubekezelela for isake encosi yami mina into engikhalela kakhulu wena mfethu ngithi thina sisingabazali mfethu impilo vele isihlulile angazi ngithola okay even though impilo isihlulile angisho ukuthi kumele sigive up ngisho ngifuna ukuthi siqinisele sibambelele ukuthi abantwana bethu nalabo abasebaceleni kwethu mfethu bakhone ukuphila baya phambili because iba abantu abazozifuna ukuthi thina impilo isihlulile vele sesimove already simoshile ngoba noma singadrya sithini njengoba ngitshela ngithi umamasi uyangibhayizisa angisathathele ukuthi umamasi uyangibhayizisa mina sengibheka ukuthi vele mina empilweni yami sengimoshile ngihlulekile noma ngabe yiphi inkinga engidibana nayo sekumele ngiyibekezelele ngoba kube benginamandla ngabe ukho la kulesimo and bengeke ngibekezelele naloku engakufuni mara ukuthi ngifethu ngifuna ukuthi impilo yephambili umntana nami akhule kahle ukudlula mina sekumele ukuthi mina noma ngabe isiphi isimo phela sengibuya nasejele ukubuya kwami ejele futhi kakhulu bhuti lingifundisa izinto eziningi ijele lingifundise ukuthi kumele ngibekezele bangumuntu ijele lingifundisa izinto eziningi ngoba ejele prime kuba kancane ukuthi ufunde into egrand isikhathi nesibhayi kuba kancane ngoba phela masile ejele sinamajutha siyajuthana sejele mara saplan uganga ukuthi masiphuma ngaphandle soganga phi namanga uyangithola bhuti so ijele lika-2 ijele kahle lika-2 mina ngale ndlela engilibone ngayo ijele lika-2 njoba ngitsho ukuthi ejele kunamasonto kuyasonto uyangithola and ejele is either ukhetha lempilo yokuthi usaqhubeka ngoganga or ufuna ukuchinja so mina ijele yilo elangikhipha egangeni
ngoba kube mina ngikaze ngaboshwa ngitshela iqiniso kube ngisagangana namhlanje yes yeah so emadrugsini njengoba uthi ungenile waphuma uphuma kanjani ngoba sababona abo Brawethu abanye akusilula ukuthi baphume wena usebenzise mapha ama method or umqondo ukuthi uphume la njengoba ngikutshela wena bhuti wami ukuthi mina ngisaphileli mina manje njengoba ungibona nginawe la manje mina sengiphilela umntwana nami ukuthi umntwana nami abe grand into engenza ukuthi ngigcine ngiphume emadrugsini ukuthi ngibone ukuthi umntwana nami naye nango omunye sekangenile emadrugsini o number 3 loyo shuthi nalabo abanye bazogcina musi sebakule situation if mina ngingachinja impilo yami ngiconcentrate empilweni yangithola shuthi lo mntwana nami lo ngithi mina ukugcina amawesi 8 uye owenza ukuthi ngigcine sengiphume emadrugsini sengiqabangela yena ukuthi kose ngisha ngisebenzi and phela ama drugs aya cost mfethu every day ube nemali ukuthi uthathe unikeze omunye umuntu nalo muntu lomnikeza le mali ukhulisa abantwana bakhe wena uhlule ukukhulekisa umntwana wakho yangithola so uyeke ngegazi or rehab ukuyekela ngegazi kunzima ile nto ngisho ukuthi imizimba ethu ayifani okay angiyekela ngerehab ama drugs kune medication yeah kuna ama medication abo doctor bakujove but enye into engizokutshela yona kakhulu Bram angeke futhi uphume ema drugsini kungananto ekuphushayo yangithola ekuphushayo mina into engiphushile njengoba ngitshe ukuthi nabantwana abaningi nginomntwana futhi omncane uyangithola and if ngingaphumanga ema drugsini ngizomondla kanjani nomntwana ngapha umama ekhaya akasebenzi ugogo akasebenzi ngeke ngithathe umntwana lo ngenza abantwana ngibaphonse ekhaya ukuthi umama akhulisa abantwana ngapha akasebenzi nami phela kumele ngikhule ngibe indoda ngizimele ngibe straight uyangithola so into mina engenzile nje kahle kahle ukuthi ngiphume ukuthi futhi kakhulu bonke labantwana bami engibabalayo ngihlala nabo kulabantwana bami abe8 engihlala nayo lowest 8 bonke laba ay7 bahlala kubo mama babo and ngibakhulisanga and angeke Bram uzothi ubaba ungalazi iphini nepampers ungalazi iphini ukuthi umntwana makakhala ayiskela buya uya understand ukuthi umntwana ulambile uyangithola awusubaba ngoba into eyona kakhulu yona bhuti eyangikhipha kulento le kunomunye umjita besihleli nje sicoca singamajita athi akusizi ukuthi nizibize ukuthi ngabobaba but ipampers awulazi ukuthi malini ipendo ukuthi umntwana uyagula awulazi awucavi ukuthi umntwana ulala adlile or ukwenzakalani awukwazi the next thing uzoba proud ukuthi wena ufuna ukuthi ubaba emfethi lamagama lomjita ngishaya Bram ngishaya ngendlela ukuthi ngahlala ngiyi1 ngacabanga ngabona ukuthi okay ngihamba ngitshela abantu ukuthi nginabantwana okay bengakazalwa lo mntana wami is8 because uzalwe last year ngihamba ngitshela abantu ukuthi hayi mina nginabantwana ngina7 yabantwana ngomunye na 2 years ungamcafi uyayibona ngina7 yabantwana mina ngubaba nginabantwana mara ngibazi ukuthi balale badleni uyayibona into leyo ngapho usathi bali 2 years nabo ma 5 years 10 years abantwana bakho babona kahle uyisinyefu uyangithola bhuti so into lo mntwana wami ukugcina ngithe mangithola lo mntwana wami ukugcina ngathi hayazini lo okay le sister lami ngitshela ngalo belithi lamkhulisa lo mntwana ngamcela ngathi hey man my sister ngicela ungigayi chance ngibo baba ngibona ukuthi ngizokhona na if ngingakhona ngizomthatha umntwana ngimlethe kuwo yabona mara if ngikhona or mangabe ngiba nenkinga ngizokufonela ngitshela because vele sometimes mangibhayiziseka ngiyamfonela my sister ngiyabhayiziseka man la endlini umntwana kunamapampers or akunakudla or leyo nto le shoda ngiyakhona ukumfonela sister lami lingi-support financially lingithumelele leyo mali so into mina futhi engisho ukuthi nje lengcosi yami kahle kahle iyo nje kakhulu nje kule question yakho ngibuze yona iyo enze ukuthi ngigcine ngiphuma kule nkinga ama drugs because ngiyabona ukuthi phela obviously angeke njalo ngihlala ngikhuliselwa abantwana and ngeke ngize ngifune ukuthi ngizibiza ngobaba ungazi ukuthi kunjani and nalabanye abantwana bami noma bangavela obvious phela bazowazi ukuthi nginabanye abantwana noma sebangibuza ukuthi okay baba siyabona thina uhlulekile ukusikhulisa mara sokuhluleke nokukhulisa umntwana nje oyi1 should vele baba yabona should umkhuba wami should angisubaba mfethu angisindoda ngiyahluleka ukuthi ngimelane nempilo yami ngiyangithola ngoba phela ukuhluleka nokumelana nempilo sonke Brahma akekho umuntu onganayo inkinga sonke sinazo inkinga ngiyangithola wonke umuntu unazo inkinga mara into ebalulekile kakhulu ukuthi mfethu sibekezele
umuntu kumele usifundise ukubekezela emhlabeni and uNkulunkulu khona uthatha iguce phansi ubeka idolo uthandaza nokubaba into ukuthi labantu manje ngoba sekugcwelene ukuthi abantu inyoka akuthathiwe inyoka lezi zinto asisebenzi bro mawuyindoda nje umuntu bekezela uguce phansi uthandaze uphume uyophanda njengamanye amadoda once yeah into ukuthi sizolandela abangani ukuthi siyospina inini lento le brama isebenzi into yokuspina nabangani isebenzi abangani aba right mngana umngani uzothi endoda kune job kuphi kuphi asambe so fall to span or endoda kunomlungu samuwe kuphi kuphi ufuna ukusetshenzela or ufuna ukupendela iba abangani abakrent mara labangani labo ukuthi mfethu kose manje sesiyohama umuntu or manje sesihamba siyongena kabani umzali akekho uphumile kakhe socika akusibangani bram la so manje ngoba ngiyezwa phakathi ezibhaya njengoba uchaza ukuthi ukubekezela ukufunde ngaphakathi eDanyana so bengithi ngifuna nje usibeke kancane ukuthi how was life uqala kwakho ukufahlaka bo especially la wahlala khona isikhathi eside ejele isikhathi eside owahlala ejele wahlala iminyaka engakanani o inyanga ezingakanani okay mina brami ukubosheni kwami nje kuningi njengoba ngikutshela ukugcina kwami ukuboshwa ngagcina ukuboshwa 2014 it was March ngatriala beku shuthi lo mntana mo7 uChorwambe kaPrek uChorwambe kaPrek lo mntana mo7 it was 2014 ngatriala ampuru ngathi boma 7 bengicala ukutriala isikhathi eside kangaka shuthi like ejele mangabe ora ngise trial ngiboshiwe nje isikhathi esiningi ngihlala uma 3 months 4 months lapho ngatriala almost from ngoMarch ngatriala close to unyaka bengiqala ke lapho kuhlela isikhathi eside yeah and ila okay kahle kakhulu angichinchanga from kule ucala kwami like ukuthatha ichange ile ngcosi yami 7 because lo Chorwami beka Preg umntwana wami 7 ukwaba ukuboshwa kwami lapho 2014 so from lapho ila ngacala khona ukuthi ayifok manje sekumele ngichinche izinto engizenzayo because ngapha ngiboshwa umama suPreg yabona boshwa ivimba ngiboshwa ivimba ngiyaboshwa umama suPreg sihlala emchashweni vele ukuboshwa kwami pram lapho ngibe ngine stress kakhulu because mama swambe ka depend kimi uyangithola so ukuboshwa kwami sekumele asala azibona ukuthi uphuma kanjani yabona yeah mfethu ejele man brami le ndawo brami ile nto engisho ngithi kolapha kuya ngawe mfethu ukuthi ufunani uyangithola empilweni ngoba kakhulu empilweni mayengekho mfethu into ekuphushayo ukuthi njengabo abantwana phela mfethu ile into engisho ukuthi umntwana ngeke aze akhule without umzali wakhe and abomama ngeke bakhona ukuthi bakhulise abantwana bodwa thina bobaba singekho uyangithola yeah from kule 2014 ngahlala ngaphuma ngo 2015 ngoMarch ukuphuma kwami 2015 ngoMarch la ngibona khona nami ukuthi ayifok ithi ngichintshe impilo yami wena mfethu yabona ngoba kona ejele program akusimnandi angifuni ukutshela manga akusimnandi but akusimnandi easy izinto ezenza ukuthi uthidanyana likho grand yini yachuna kana inkinga mfethu ijele bathi correctional service but ijele correct because mfethu ejele sihlangene sibaningi omunye uboshwele irape omunye uboshwele imurder omunye uboshwele shoplift omunye uboshwele ivimba omunye uboshwele ini angithola and le ejele mnganami amajita masihleli amanye amajita our correcteki phela it's a correctional service lapha kumele sihlale sisithuke isibonisana ukuthi majita lento esiyenzile ayikho right asizameni ukuchintshani senzene okunye but amajita wona masile phakathi ayaplana still ukuthi hayi masiphuma ngaphandle hayi soyenza 1 2 3 1 2 3 1 2 3 uyangithola so angeke ngize ngithi akusimnandi bram ngoba awufundi into right asifundisani into right abanye bona abanalo inhliziyo ukuthi manje ngiboshiwe kumele ngichintshe impilo yami ngingasabuyi la uhleli namabhubezi wona asafuna ukuphuma ngaphandle yenza still into wrong so ijele akusizi shuthi ejele usikhethela wena Brian kahle mina ngizokutshela nje ivaro kushuthi wena kumele uzazi ukuthi empilweni wena ufunani so wena umuntu ongadlalela enombolweni ayinombolo azange ngithathe ke why
into mina engathi ngiyayibheka prime mina that's why ngithi ijele yile la ngichinja shothi uNkulunkulu wayengibizela khona because la ngaphandle usithola isikhathi sokusonta ejele kunamasonto yeah into mina engenza ukuthi ngayithatha inombolo ukuthi inombolo ngathi mangithi ngiyayibheka ngathi iyo ibisela nejele because ejele ugcina soba nabafowini basejele obvious manginabafowethu basejele kuze ngiyobabona kuse ngiyobabona kuphi ejele shothi kumele ngiphinde ngenze elinye iqala kuze ngiyobona abafowethu mina inombolo azangithathe ngaloko ngoba ngathi ngiyayibheka inombolo yiyo ezophinda futhi ngibuyisele ejele so azanke uphatheke ngenye indlela entswembu ngoba bathi mongana nombolo awukhona ukuthi ustaneke nangabe kuna something ekuvelelayo phakathi ya phela abo 11 baningi nami ngiphethe abo brabamba abo 11 uyangithola vele ejele nje futhi ijele asebhetala inombolo ayigijimi kakhulu ya ayigijimi ngona ukuthi ayifana lamanye amajele abo Posmo kuphi uyangithola ebhetala inombolo ikhona mara umthetho wakhona shothi ngenze ngisho ucine kakhulu shothi uyasikhethela wena ebhetala ukuthi wena ufuna ukuhamba nabantu benombolo or ufuna ukuhlalela nabo 11 uyangithola and phela nangapha abo 11 mase singabo 11 nathi sibane group yethu ukuthi mangabe or siya attackeka or siyalo wona khona ukuthi nizistane nani phela ngisho masibaningi ngapha nathi abo 11 or singabo 11 abane plug siyakhona ukuthi nathi sizilwele kulabantu abenombolo abo 26 in mara nje ibhetalion umthetho inombolo ayigijimani kakhulu wena mfethu ya shothi kuya ngokuthanda kwakho ukuthi wena ufuna ukuthatha inombolo or awufuni ya uringele ku mic sure ya kuya ngokuthanda kwakho ukuthi wena ufuna ukuthatha inombolo or awufuni uyabona usikhethela wena so basically ngamanye amagama ijele wena licorrectile unlike abanye abantu mina vele nje njengamputo wami ngifuna ukukhuluma mangitshele ile lingenza ukuthi ngichinje impilo yami ngoba kube azange ngiboshwe njoba ngikutshela kube namanje mfethu ngisaganga ngoba ijele mfethu akuse prime December ibhlungu ukuthi wedlele ejele yini ebhlungu ngeDecember wes ibetal promise elokushini abantu iDecember ba enjoy akhala ama cricket khala music abantu baya screama intombi uzi amachere bayamemeza intombi yami ngiyayazi ukuthi ithanda ukuza lapha etown uyangithola abantu maba screama lapha sengiyasho ngithi urumama somu lapha sekathole enye ibar uyangithola phela inhliziyo yami shuthi ayikho ejele mfethu ingaphandle isani prime ibhlungu iDecember ngaphandle ungatshelwa omunye umuntu angazi ukuthi nga explainer kanjani la kuwe but mfethu kubhlungu kuboshwa December ungaboshwa or maybe January awuna stress ngibona ngathi kungcono man December mfethu December kubhlungu mfethu uza abantu ba scream ngapha phela nomama sami lo bengimphethe le pedal yabushaya yasho ukuthi bomhlalela ke man ngiyasho ngithi yes lana ngaphuma kanjani ngiyangithola ucabanga iescape wenze elinye icala phela ama escape wenze elinye icala yeah so mina vele nje ngiyabonga ukuthi ngagcina ngilifika kulelo jele noma ngingaboshwa like many times yabona because mawuluku boshwa bobuphelele seyilinda bobungayiphakathi ya benginogwetshwa maybe lawo ma 3 months uyazi 3 months akusinex mfethu uyazi ushaya leyo 3 months uyasho uphumile so uyabuya la ngaphandle uzenza ngathi uchinchile nyana so ukhohliwe ukuthi ubuyapi into mina like eyangenza ukuthi wena Brami ngichinche kakhulu bengicala mina like ukuboshwa from isikhathi esithi njengoba nje ngaboshwa from 2014 till 2015 ngayophuma ngoMarch yiso isikhathi like esabaside and ecourt ngathi mangigwetshwa bangitshela ukuthi if ngingaphinda ngibuye bazongishanga ngeminyaka edlula le cause mina asikho isigwebo engazange sithole ya sikho isigwebo sebese ngishoda ngaso maybe sentambo or ukuthi bangishanga abo 15 years 20 uzoshoda ngentambo ya isigwebo bese ngishoda ngaso mnganamiso leso cause uma ucala uboshwe uyi first offender uthola isigwebo sokuyocleana maybe uyoclean emaclinic uclean ema police station ama community service uyangithola ucala kwami ukuboshwa ngacala ngathola leso sigwebo ngayenza ama community service ngaloko ukuphinda futhi ukubuya kwami ngiphinde ngiboshwa futhi sebayacala bangigweba lawo bo 3 months ngaphinda ngabuyela sekuba uma 6 months njengoba ngizogcina isigwebo sami sokugcina sangigweba 3 years lesa 2014 ngasizwa yini khona lento le bathi incawuza
ekhathi igwebo yeah yenza ukuthi le 3 years bangikhathela bafuna 18 months yaphinda futhi yavela ingcawuza yangikhathela ngashesha ngaphuma mara nje from 2014 ngoMarch till 2015 February bengisejele bengicala ukuhlala leso sikhathi eside and nase court bangitshela ukuthi endoda wena phela mangabe uyaphinda uyabuya la sizogweba okudlula lokho maybe uma 5 years 10 years okudlula lokho angisho bengineloya neloya lami la ngitshela ukuthi endoda wena mangabe manje kuyenzeka futhi uphinde uboshwe noma ungasaboshwanga ngasemcala but wena soboshwe like ganengi uyangithola sengibuya kuma 3 months ngibuya kuma cleaner ucleanele ama clinic ama community service what yabona so ngabona lapho ukuthi mushuthi mangizochubeka ngoganga ngicela sengihlala boma 20 years or labo 5 years and mangithi ngiyabheka phela kubhluka akusimnandi mngana nami ejele njengoba ngitshela ukuthi akusimnandi uhlala ubalele uyakhiwe phela ejele mngana nami utra endaweni e1 uyabalwa uphuma ngesikhathi akusika gogo wakho lapho ukuthi udla ngesikhathi nokudla futhi ngenze sithi uyadla yabona mina njengami ngasidecidela ngabona ukuthi hayi lempilo yasejele akusimpilo kumele ngiphila ayingifanele so manje wena ogcina usurvive ngako lokudla kwe2 years la ukuthi bangathi baphekela umntwana ona 2 ayini awuna plan mfethu uzosurvive ngani enejele ngisho ukuze usurvive uma uyawashela abantu ikhona leyiboshwe ngithi sihlele eGrand yabona abazali babo bayabalethela imali sometimes maybe kuboshwe big fish uyawasha nokwasha phela kuze usurvive uze udle usuthi kumele ukhethe ejele ukuthi uba umfazi or washini or uyaclean lezinto ezi3 so angeke mfethu ube umfazi umjida mfethu bakhona bakhetha kuba abafazi phela laba bangafuni ukusebenza bafuna izinto zakalula ukuthi ufuna ukulethela ugwayi neinsangu lele embhedeni manje ngara abacheka ukuthi umjida uwondile or neezi or any mjida bayahlaba bakhethi mnganami yonke insipho iyawasha phela nawe yazi amajida la ngaphandle bocherina bakhethi maso umile ngeke ukhethe ukuthi isidudla lesi silenda ngeke ukhethe Brian yes uyangithola so ejele ukuze usurvive uma uyiclever njengami mina ngicela ngiwasha amawashini ngiwashela amajida yabona nenini ngiyacleana emahangini ngenzani yabona ngoba ngingafuni lempilo yokuthi ngicine sengiyenzelwa enye indoda mfethu ngiboshelwe ukuphandela ifamily yami phela ngeke ngizoba umfazi mfethu ejele uyangithola obvious kumele ngigobe ngiaccept ukuthi vele ngiboshiwe la kusika gogo wami ejele primary simnandi ejele nje ngizokutshela nje iqiniso nje ijele akusindawo mfethu yomuntu ofuna ukuphila mara ijele liyakuvula ingqondo uyangithola ukuthi endoda le ndlela ozihambayo phuma kizo ngoba phela lapha ejele manje ngoba ejele khona abantu abashaba uma 25 years ama life umuntu akutshela ukuthi ngaboshwa 1993 khona umunye ngamthola lejele abantu government waboshwa 1993 phela njengoba ngikhuluma le ntaba uma 2014 15 bengena ngiphuma ejele uloku sejele umile endaweni ewalo umuntu aboshwa 1993 cellphone ingekho yes vele shoot life yakhe sengara uyangithola impilo yakho shoot seyimoshakela ufika la ngapha i-lifestyle yachintshe kakhulu lo muntu beka sejele abadododo sebaze baphumile sekungena amatouch manje usoloko wena usejele vele makabuya impilo akasenayo uyayibona so ijele mngana nami akusindawo ukuthi inkosi uzuyofunda impilo njengami ngifundele ngicina sengiyifunde ejele mina nje emakhaya mfethu abajida abafowethu intwana zami ezikhulayo ngiyangicela intwana ngicela ukuthi ningafuni ukufunda ilife kanzima ngicela ukuthi sibekezele esilongo lala udlile mfethu and abantu ngeke bakuthande bonke and njengoba thina sibhayiseka manje the next coming time or generation yibo abazabe bajabulile angeke sihlale sibabelwa always angeke uNkulunkulu shuthi une purpose ngathi khona into asibekele yona nethi ukuthi thina siyajaha uyangithola obvious phela kufana nje ngokuthi umntwana omncane mangamnikeza imoto ngithi nayi imoto eyakho angeke ayidrive because mncane even nomthetho uthi uba ne license sona 18 years shuthi uma umntwana uyabekezela phela awuzalwa uhamba ucala ukhase of course uyangithola ucala ukhase mawuceda ukhasa ucothoze nyana so uyazihambela uyangithola and kuloko ukukhasa kwakho bowuwa uhuzuka ulimala ukhala mara uze wahamba futhi ubekezelile
thina sihlulwa iJustin mfethu into Day-one. mina into engikhala ngakubekezela Brian no I just my question pura awuna question from Chito. Ntwana mina into engithanda ukuyisho yabo I-show yafana banga I think is more educational yabo Too much yeah and it's more emotionally towards our parents bekezela into ebalekile ukuthi you have to wait to pay attention yabo there are things abakubekele zona phambili yeah ukubaziseka la if intshela ukuthi it's over yabo lento le enisho ulasibiye ukuthi is not over until God says it says off and yazi ngicela ukuhlala kule point lakho mngani mina ngisize amajita abhaya njengoba angijoba ngitshela ukuthi nginama room manje amajita engikhulu ukuthi emakibo banayo yonke into babenzela yonke into but ngicine sengisiza amajita lawo mina ebenga expect ukuthi ngizowasiza lesikhathi esikhula bekuyibo abantu abagrand nasemakhaya ibackground yabo yabavuma but namhlanje sebayabhayiziseka basizwa yimi you understand so lento le engifundise enye into ukuthi and mara sengifunde late life yami phela sevele already seyimoshakele sengibuye emajele sengibuya kuphi sengene emadrugsini uyayibona yonke lento le ngongani ngokungabekezeli labantu laba ebebaphezulu lesikhathi mina ngibhayiziseka namhlanje baphansi mina sekufana ukuthi ngiphezulu uyangithola bhuti mina sengiphezulu mara lo phezulu esengibo sebune inkinga ilife yami seyinenkinga mfethu ngoba njengamanje bheka amakosi enyofuna umsebenzi manje sekumele ngiyemba amapitori ngiyoclear ama fingerprints and mina manje sengifuna ukuchinja impilo yami yes sir and into engikhala kuwe ngayo kakhulu prime ukuthi bebangangikhuza ekhaya Bebakhuza yangithola ekhaya bebangikhuza hayi ntwana ungayenzi izinto eziso njengesister lami ngisho ukuthi la ejele mfethu la ngithithisa ejele kuthi indoda wena bengikukhuza ungaphandle ungangilaleli ungitshela ukuthi wena ungincenga yangithola bhuti wami okay ilife seyibuyile sengizama ukubuyisa ilife yami mara sekufana ukuthi ngiyibuyisa sekune damage angazi uyayithola lento leyo yokungalaleli umzali wakho Bram ngeke akukhuze ngoba uthi akakuthandi and umzali wakho makakhuza athi abangani bakho bayabheda orekela ukulalela abangani umzali wakho hayi ukuthi ngoba uyahlanya mfethu uyazi udlulile la and nami njengoba namhlanje ngikule show ngikhuluma song nabantwana mangabe abantwana bami or abafowethu abantu abangaziyo bangibona kule show ngiyanicela mina into engicela just nje kwa namhlanje ngivelile ngicela ukuthi sifunde ukubekezela word of the day asibekezeleni ukubekezela angeke Bram ubekezele ungatholi next ukubekezela kufana nokutshala lempuphu esidlayo namhlanje masinga rewinder silandelele lempuphu esidlayo namhlanje maybe itshalwe last year lempuphu esidla namhlanje itshalwe mara last year ivele incane yakhula sidla namhlanje mara itshalwe nini last year yini ukubekezela ngaphandle kokubekezela ngeke size siye endawo empilweni and singachazwa amabling abantu bangaphandle labantu abasichazayo sibabona abagijima ngemoto abadla ama drugs benzani labantu laba impilo yabo asazi ukuthi banani or bathembeni singabheki impilo zabanye abantu asibheke impilo zethu mfethu and umuntu makazokutshela kufana nomzali wakhe akutshela ukuthi labangani bakho laba bayabheda umzali wakho Bram angeke aze akucabanise labangani bakho umzali wakho mngani angeke akucabanise nabazali bakho yangithola umzali wakho ngeke aze akukhethele futhi abangani umzali yangithola umzali Bram usuke akukhuza or akuthethisa akulwisa ngokuba sekunento ayibonayo ukuthi ama lo muntu lo hamba endleleni errong yangithola but thina hayi umagogo bahlanya umagogo baloko mara namhlanje bheka mina sengiyibona kulate lento leyo so mina ngiyakhala abafethu lapha emakhaya umuntu orobonayo okhona ozwayo orozosibukela kule show yethu mina ngiyacela ukuthi bafethu ngicela ukuthi sibekezeleleni uNkulunkulu sonke usibekele isinkwa sethu and uNkulunkulu sonke usibekele izinto zethu ngezikhathi ezihlukene mina mfethu ngisurvive ngize ngila ngikhona namhlanje akusingumuthi akusingani kunguNkulunkulu ukuthandaza noma ngibhedile ngaphuma endleleni mara kube bekungasuthando lwaNkulunkulu namandla wakhe uNkulunkulu proud kube or maybe ngifile or kube ngisasejele yangithola so umdladla nje no uphusha ngani 11 yini into odila ngayo njengoba or bosochazile velele ukuthi udila
kwasha amatransi nangabe kunomuntu ofuna umshayela ijob yamthunela. Bram impilo manje senzima cause phela lo mpilo yokuthi uzowashela abantu imoto clean ingadi akusimali mfethu akusimpilo. Ngithola but akusimpilo le cause ukulapho kwashena imoto how much uyitholayo. Hayi kopha. Manje ugesi siyawuthenga yonke into is expensive. Ngiyangithola kumele kudliwe every day. Nje impilo yami mfethu upside down ngiphila ngokuphanda ngiyaphanda but into ukuthi ngiyaganga ngiyekile. Uganga nje ngiphumile kiko. Ngiyangithola ngiyaphuma ngifuna ama job ngene emizini ngifuna ama job la ngingafuna mangabe ngiyawathola mangabe ngawathola ama job mangitholile maybe imali ngiyathenga izinto ngizithengisele ngithengise yabona uramacanda peanuts uyazi ukuphanda kwaselokushini sengiphila impilo yama chance kahle mfethu phela yakusimpilo angeke uwakhe umuzi ngemali zama car wash uthi washela abantu imoto ucleanela abantu amajaridi mfethu uyangithola so Grandshap into ekuvalela ukuthi uthole ispani yini kahle ila ma previous so akwenzeki ukuthi aclear or something. Yeah, but angisho yazi everything is all about money ukuyiclear ama fingerprints kosuye ePitori imali futhi leyo ngapha endlini ngeke ngithathe imali yokugcina isinkwa njoba ngithi manje nginomntwana omncane ngithatha imali yamaphampasi ngigibele ngithi ngePitori. Ya ngoba ngibuzele ekutheni ukuthi nangabe mhlambe khona abantu ebabukelile banolwazi or mhlambe bangamsiza umjida financially bakhona ukuthi ba reach out bakwazi ukuthi bakusize yangithola that's why ngibuza kanjalo. Okay. Yeah ngoba isikhathini esibhaya ngisuke mase ngizovala ishow ngisuke ngisho ukuthi umuntu angathanda ukuadvise abantu athini but when throughout the whole show ngicabanga ukuthi you've been telling people ukuthi into kumele bayenze into bangayenzi yangithola sengamane ngibuze ukuthi mhlambe amagama okugcina ungathanda ukuthi wakhulume to your family friends incosi zakho lezo thunazo ezinye usazicafi or phela iminyaka ungaziboni yini into ongathanda ukuthi utshele incosi zakho o umphakathi nje. Okay ngiyabonga kulelo point but okay bafethu emakhaya abangaziyo imu Alito abaningi bangibiza ngoJoseline. Ngicela namhlanje kule show ngicelela abantu basekhaya nabantwana bami nabo bonke abantu abangaziyo bafethu. Mina into engicelayo ngifuna ukubuyela back to kulamagama wami. Ayikho into ozoyitshala namhlanje uyivune kusasa. You reap what you sow mfethu. Ngicela ukuthi sibekezeleleni siyekele futhi uhehwa izinto ezisekudeni nakithi asikuyekeleni lokho cause nje ngereality angeke sijabule sonke angeke sonke sibe nento ngeke sibe nemali sonke at the same time phela if kungekho isigebengu ngeke kube nephoyisa if kungekho iclinic ngeke kube nabantu abagulayo nabo doctor nurse ngiyangithola so and le ubugebengu kakhulu angiyifuni ngoba le ubugebengu ingikwadisela ukuthi ekugcineni mfethu kubhlungu ukuthi umntana akhaze ukuhlola ejele. Yazi njengoba sile show njengoba uthi ngikhuluma amagama amugcina kunenye out yami angeke ngiyibize ngegama benginayo ejele ngithola le out yami shuthi intombi yakhe izomhlola intombi yakhe yamtshela ukuthi umntana wakho bekasesitolo acela abantu imali lo bhuti wathi kulomntwana kanti why ungayicela kubabakho umntwana wa reply kulobhuti wathi ubaba musejele lento le shuthi the story sisifikela ukuthi nami ngisejele hlele ejele sitshela umuntu osuka ngaphandle yayibona and lento le islimazela mfethu ama president wakusasa islimazela ama future bafethu kungabekezeli abantwana bethu shuthi nabo kusasa bagcina basemajele ukuthi ngusubaba bekasejele nami shuthi kumele ngiyejele ubaba bekasemadragsini nami ngibekimele ngisemadragsini mara impilo yamadrags bafethi kakhulu ngicela ukukhala ngamadrugs amadrugs awanayo intento mina kube manje ngihlala esekhunda kube manje ngineskepe ngine-aeroplane ngemali yami edliwe emadragsini good life ngiyangithola and kwesinye isikhathi thina singathi uNkulunkulu akasiphanga kanti uNkulunkulu siphile is the way esisebenzisa ngakhona imali ayikho imali encane ayikho imali enkulu leyo 100 rand leyo 50 rand uyitholayo if uyicabangela uyibudget you can buy a car buy itina ubhola if uthengisa amacanda nginokuthengisa amacanda ngenzeni manje ngithengisa amacanda ngikhulisa umntwana manje una 1 year 8 months ngemali yamacanda bengiklinela abantu ingadi ngayo le mali ingadi
ngoba ngingasayisi emadrugsini ngingasayisi kuphi ngiconcentrate emntwaneni umntwana wami uyakhula manje kumele ayesikolweni ngayo le mali kuphanda ngizomisa ngayo futhi esikolweni ngiyathola so bafethu emakhaya ngiyanicela amagents abangaziyo nabangangazi noma ngabe ubani mina umuntu ongikhiphile kule nkinga le ongisizile wangivula amehlo akusumuthi azange enyangeni uNkulunkulu nokuzitshela kwami ukuthi manje ngikhathele akekho umuntu ongabalulekanga ungathi and if namhlanje ulele ngekhabishi nethi ukuthi angeke sikhona ukubonana mina bengicela nje umuntu ukuthi kabe namhlanje ulele ngekhabishi uthandaze ukuthi inkosi kusasa ngicela ukudla okungcono nekhabishi uNkulunkulu uzokuletha angeke uNkulunkulu asuke ezulwini but uzokuletha if you believe in him yeah amagama engizowavala ngawo manje bafethu ngicela ukuthi singalilahli ithemba ngicela singalilahli angicela ukuthi sibekezele and ungasabi ukuya ebantwini uyofuna usizo abanye abantu uzofuna kibo usizo bazohlekisa ngawe laba abahlekisa ngawe isistebhisi it's a ladder ukuthi uye phezulu if abantu bangakhulumi ngawe shutha uphile awusumuntu mina njengama abantu abaningi bakhuluma ngami lo ngikuthatha ezingathi ngiya actor ngise movie bona bangibukele yeah thank you ngivala ngalawo magama bafethu uNkulunkulu anibusise nani lonke lapha emakhaya ntwana zami phumani emadrugsini phuma enkingeni nisiphathe kahle nibe grand ningahambi la ngihambe khona next time sharp so bafethu awulibekile uAlito awubekile mfethu so today's episode it was more about education and nangabe umuntu obhadlile la engqondweni uzoweza amagama akhuluma umtshita because ezinye izinto esizenzayo is because siyazi ukuthi kunengcoso ezincane esibukela le podcast not only ukuthi bukela abantu aba over 30 or over 40 nabantu aba 18 or under they still watch this podcast bazothola ulwazi njengoba ubhuti achazile ukuthi this thing icala usesemncane and if ever you think ukuthi uclever uzoshayisa the only thing that you need to do kubekezela and rely ku future yakho and rely to into oyiphuphayo so bafethu thank you very much for tuning in. This is Wolf 925 signing out. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. Bonga kakhulu Alito mfethu. Yeah, see you again next time. If ever genzeka ke umuntu ogrendi ngezaka or umuntu othanda ukuthi mhlambe unama what do they call this thing ama organization yokuthi you can be able ukusiza umjita ngesincane because the only thing into ayicelayo ukuthi akhona ukuthi ayoclear ama previous wakhe so siyacela ukuthi mfethu uwazi ukunceda ubhuti unless nangabe you can be able to kumtholela ijob wena ke ukuthi akhona ukuzospana to your company noma ama previous njengoba umjita umina Integrate ukhonile ukuchaza ukuthi uchintshile for since from 2015 mfethu uchintshile akagangi no crime no nothing it shows ukuthi umjita kwayena seka grand so nangabe unamandla please mfethu don't be afraid mthinte kuma comment section and kune number yako WhatsApp ungabhelela le number ku WhatsApp uxhumanise nomjita ukuthi izinto zibe grand. Thank you very much. We out. Pushing your part now. Oh, chulu best balsam on me. You're pushing your part. You're pushing your part. You're fooling your vibe.